السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت خود را آید این صحابه از یک حادثه‌ای که با وی رخ داده بود آغاز میکنیم. زمان عروه بنت ویس از بالای او شکایت کرده گفت که وی حقوقای مرا پایمال کرده فلان و فلان چیزهای مرا گرفته است. وی حتی گفت که اگر چیزهایش را دوباره نگیرد به مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهد رفت و آنجا برای همه کارهای کرده او را خواهد گفت. این صحابه پر از نور می گفت نخواد شما گمان کنید که من چیزی از زمین او برای خود گرفته باشم، در حالتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده بودم که گفتند آنی که ناحق و با ظلم پنجک زمین را گیرد خداوند روز قیامت او را با 7 زمین عذاب خواهد داد. وی می فهمید که این کار کاری بدی است و این کار گناه است. بعد وی دعا کرد که خدایا اگر او دروغ گفته باشد بیناییش را از وی بگیر و در زمین خودش او را خار گردان. چگونه که مردم میگفتند این زن یعنی عروه بعد مدت کور شد و در زمین خود با دشواری ها حرکت میکرد. وی دائم میگفت که این نتیجه دعای سعید ابن زید است و این آن صحابه است که در این سلسله آیت حیات او معلومات خواهیم داد. سعید ابن زید ابن عمرو رضی الله عنه. اینک عروه کور شد و در آخر به چاهی که در زمینش بود افتید. وی در آن چاه وفات کرد و همان چاه برایش گور شد. این بود جواب خداوند به دعای سعید ابن زید رضی الله عنه و این است پاداش آنی که انسان با راه حلال رزقش را به دست می آورد. زیرا ما می دانیم که یکی از سبب های قبول شدن دعا این لقمه حلال است. نفری که در راه راست است هیچگاه لقمه حرام را نخواهد گرفت و بر عوض این خداوند به دعای او جواب خواهد داد. به سعید ابن زید رضی الله عنه تهمت کردند، لیکن وی گفت من این کار را نکردم و برای تهمتچی خود دعا کرد که خداوند جواب دعای او را داد. و این اشاره به آن است که اگر تو نیز میخواهی تا خداوند به دعاهایت جواب داده باشد پس فکر کن که هر یک لقمه و هر یک درهمی که به دست میاری با کدام راه میآید. سعید ابن زید رضی الله عنه پیش از آن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت خود را در خانه الارقمه آغاز کرده بودند الکی اسلام را قبول کرده بود و میگویند که وی 14 نفر بود که اسلام را قبول کرد و هر کسی که تیزتر اسلام را قبول کرد البته پاداشش را خواهد گرفت. وی 23 سال پیش از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. یعنی وقتی که وی اسلام را قبول کرد حالا خیلی جوان بود. و سعید ابن زید رضی الله عنه یکی از 10 صحابگان بود که خبری به بهشت داخل شدنش را هنگام زندگیش گرفته بود. چگونه و برای چی خداوند او را به این لایق دانست؟ هر یکی ما میخواهیم که به بهشت داخل شویم، پس به حیات سعید ابن زید رضی الله عنه باید نگریم و درس از آنجا برای خود بگیریم. سعید رضی الله عنه همچنین سبب آن شده بود که دیگر صحابگان از آن 10 نفر اسلام را قبول کردند. عمر ابن خطاب رضی الله عنه سعید ابن زید
разияллоҳу анҳу шавҳари хоҳари ӯ буд. ҳодисаи бисёр машҳур ва паҳншуда аст ки чӣ гуна умар ибни хаттоб разияллоҳу анҳу ки бо сабаби он ки устувории Саид ибни Зейд дар дин хело ва хело қавӣ буд, сабаб шуда буд ки умар ибни хаттоб исломро қабул карда буд. ва ин ҳодиса хело ҳодисаи паҳншуда аст. умедворам ки ҳар яке шумо онро медонед ва агар касе ҳам намедонад, дар сабтҳои пешинаи мо аз ин ҳодиса маълумот дода будем. Он дам вай хело ҷавон буд, яъне Саид ибни Зейд. барои ҳамин ҷавонони азиз, худро заифу лоғар ва нотавон наҳисобед, зеро устувории шумо дар дин сабаби бозгашти дигарон ба роҳи ҳақ хоҳад шуд. падари Саид разияллоҳу анҳуро Зейд ибни Амр мегуфтанд ва ҳаёти ӯ бисёр аҷоиб аст, зеро дар ҳаёти вай бисёр ҳодисаҳои аҷиб рух медоданд. падари Саид ибни Зейд разияллоҳу анҳу 5 сол пеш аз оне ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бо даъвати худ нозил шуда буданд, аз дунё даргузашт. лекин вай ба дини мардуми худ пайравӣ намекард. вай дар маҷлиси қурайшиҳо назди Каъба ба онҳо мегуфт: ба дурустӣ ки байни шумо танҳо ман ба дини Иброҳим алайҳиссалом пайравӣ мекунам. он корҳое ки шумо мекунед нодуруст аст ва бояд ба худованд дигар хел ибодат кунед. Зейд ибни Амр ба бутҳое ки онҷо буданд ибодат намекард. ҳайвонеро ҳам барои онҳо қурбонӣ намекард. доим ба иҷрои корҳои хайр машғул буд. вай ҳатто агар медид ки касе духтари навзодашро зинда гӯрона мехоҳад, мегуфт ки ӯро ба ман диҳед, ман нигоҳубин хоҳам кард. вай он духтарчаро мегирифт ва вақте ки он тифл ба воя мерасид, ба назди падараш меомад ва мегуфт: агар хоҳӣ духтаратро гир, агар нахоҳӣ вай ҳамроҳи ман меистад, ман ӯро нигоҳубин мекунам. он замон Зейд ибни Амр аз ислом хабар надошт, зеро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳоло ҳамчун пайғамбар нозил нашуда буданд. ин аз чӣ хабар медиҳад? ин аз он хабар медиҳад ки новобаста аз оне ки дар гирду атрофи ту кӣ ҳаст, чӣ кор мекунад. ҳақиқат ҳамеша маълум аст. ҳақиқат ва дурӯғ ҳамеша барои инсон маълум аст. асос танҳо он ки ту кадомашро интихоб мекунӣ. Зейд ибни Амр доим дар ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ва ҳамроҳи Варақа ибни Навфал барои ёфтани дини ҳақ баромад. вақте онҳо назди яҳудиён омаданд, Варақа дини онҳоро қабул кард. ҳангоме ки назди насрониҳо омаданд, Варақа боз дини онҳоро қабул кард. вале Зейд ибни Амр бошад гуфт: шумо мушрикон ҳастед, шумо дорои навиштаҳои илоҳӣ ҳастед. мардуми бо бошад не, лекин шумо ҳама гумроҳ ҳастед. баъд як нафар ба ӯ мегӯяд: он дине ки ту мекобӣ ҳоло дар рӯи замин нест, ҳозир. Зейд ибни Амр мепурсад ки кадом дин аст? он нафар мегӯяд: дини Иброҳим. вай рӯяшро ба Каъба мегардон ва ба худованди якто ибодат мекард. ва пас аз ин Зейд ибни Амр гуфт: худоё, ба дурустӣ ман дар дини Иброҳим ҳастам. ва ин гуна то охири умр Зейд ибни Амр дар ҷустуҷӯи ҳақиқат буд. Саид ибни Зейд разияллоҳу анҳу аз расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам хоҳиш карда гуфт: расули худо, аз ҳаёти падари ман шумо огаҳ ҳастед. агар вай зинда мебуд, ҳатман ба шумо пайравӣ мекард.
ба худованд дар ҳаққи падари ман дуо кунед то ойро бубахшад ва мағфират намояд. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: худоё ӯро бубахш. саид ибни зейд разияллоҳу анҳу тақрибан солҳои 51-52 ҳиҷрӣ, замоне ки тахмин 70 сол дошт, вафот кард. чӣ гуна умри дароз ва бобаракат! зеро онҳо ҳамеша дар ҷустуҷӯи ҳақиқат буданд ва ин бояд барои мо дарс бошад. инҷо силсилаи навбатиро низ ба анҷом мерасонем. то қисматҳои дигар, худованд нигаҳбони ҳар яки шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.